Gutiri ungi tawe maundu maria wikaga Ngai wa Isiraeli gutiri ungi tawe maundu maria wikaga gutiri ungi meka Ngai wa Isiraeli gutiri ungi tawe maundu maria wikaga gutiri ungi Ngai wa Isiraeli gutiri ungi tawe maundu maria wikaga gutiri ungi meka Ngai wa Isiraeli Era sio che ai nieve Ngai wa Israeli contro attacchi hota. Sangue na bigiligi. Ele ono kai detu. Ta ono che nanche Ngai wa Israeli. Otiri unge tave. Ngai wa Israeli. Unge tave. Ono mai beka. E me camo tu sia kai rovaro. Scutene zamana di rokumio. Alleluia amin. Wapi shangwe na vigelegele, wapi shangwe na vigelegele. Erosio que le dio tare in nieve. Erosio que le dio tare in nieve. Auro i mere i vuole buonani. I buone nella bogambo. Hage tu ave di magene lui. Quella buone sole. Baby
Hey. Hallelujah. 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 Jehova arauga uni Jehova oroiga nyoni nĩ irĩaga na itihandaga na itigethaga no nĩ arekaga irie na igetũrĩra muoyo. Hau mbere maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na githĩ we ndũrĩ bata gũkĩra nyoni icio. Hey, I want you to know that you are very important in God. Wewe wa bata mbere ya Ngai, na ndĩrenda kũhũthĩra ciugo ici njuge ũũ, we ndũgũthira, we ndũkũhuka, we ndũgũthinĩkana, we ndũkũharũrũka. Jehova nĩ ekũrũa mbara ciaku. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, we no gũkira ũgũkira ũreke akũrũĩrĩre. Wewe hautaisha, wewe hautagharikishwa, wewe nyamaza akupiganie. Sisi ni wale, sisi ni wale tuliokiwa na Baba. Sisi ni wale na Mungu. Sisi ni wale tuliobarikiwa na Baba. Kama wewe ni mmoja wale wamebarikiwa na Mungu, wacha wasiwasi, wacha hofu. Kuna mambo unataka Mungu atende, anayashughulikia, anayashughulikia. Kuna maombi umeomba, wachia Yesu, anashughulikia. Unasumbuka na jambo fulani, hilo sio lako. Sina hofu, sina shaka, kesho yangu Yesu anashughulika. Sina hofu, sina shaka, kesho yangu Yesu anashughulika. Sina hofu, sina shaka, kesho yangu Yesu anashughulika. Usiwe na wasiwasi. Maundu maku matire moko-inĩ ma mũndũ, maundu maku me moko-inĩ ma Ngai. Ndauga atĩrĩrĩ, Jehova ũrĩa ũhingagia irĩkanĩro nĩwe wĩna maundu maku. Mahoya maku no mekũmũkinyĩra. Kĩeha gĩaku nĩ akĩonete, gwĩtanga gwaku nĩ akũĩ. Ambia mwenzako relax, ambia mwenzako tulia. Kesho yako Mungu anaishughulikia. Kama umefurahia kuwa kanisani leo, pigia Yesu makofi. Unajua wiki ya mwisho, wiki hii, kuna watu wengine hawana mtu wa kuwapenda. Kuna jirani hapo na hana mtu wa kumpenda. Na maybe wewe hii wiki hata leo asubuhi umeambiwa I love you kama 3. Mpe moja, mpe moja. Kuna mtu hajahagiwa mwezi hii yote. Hagi yeye. Alafu umuulize hiyo imetosha ama unataka ingine. Muulize hiyo imetosha ama unataka ingine. Amen. Hallelujah. Pia juma hili limekuwa juma la huzuni, kwa sababu kurudisha mtoto shule alafu uitiwe maiti ni jambo la huzuni. Gucokia mwana thukuru wacoka geterwo kiiba ni kiha kinene muno. Ciana makiria ma 18 gukua nĩ mwaki, twina gicagayo kinene muno kuri family icio. And I can try to think ruo ruria rwaiguo ni aciari acio. Ciana ingĩ 80 itiramenyeka kũrĩa irĩ.
mwitikire ta kanitha wa JCM tuigwire aciari ucio tha na tumahoere muno na makiria tuhoere ciana citu. The devil is targeting the future and he knows well ciana ni cio rucio rwitu. Those are 18 futures that have gone down. So I want us to stand, kila mtu tushikane mikono, and we observe a minute of silence to our fallen children from the Hill School in Nyeri County. Tuwe na wakati katika moyo wetu akuwaombea. May their souls rest in peace. Say amen. Tunaweza kuketi. Ambia jirani yako, leo ni siku ambayo Mungu amefanya.